Turongeye turabasuhuza. Igika Rwanda TV turagarutse ngo tubagezeho amakuru akomeje kugenda avugwa mu tuce tugiye dutandukanye. Perezida Paul Kagame yasezeranije kugira icyo akora ku bijyanye n'icyemezo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirutse gufata cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na M23 mu mujyi wa Goma zikica abanyarwanda bamwe abandi bagakomereka. Mu ntangiriro z'iki cyumweru ubwo habaga urugamba rwo kubohora umujyi wa Goma, abasirikare ba RDC baratsinzwe ndetse n'imitwe bafatanije bafashe icyemezo cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu kugeza kwa 28 Mutarama 2025. Ibikorwa byari bimaze kugwamo abanyarwanda 9 mu gihe abandi bari bamaze gukomereka. Iyi myitwarire y'ingabo za FARDC ni imwe mu ngingo zagarutsweho na Perezida Paul Kagame mu nama yamuhuje na bagenzi be bayobora ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Inama yari mu murongo wo kurebera hamwe icyakorwa ku ntambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa RDC ndetse n'ikibazo cya M23 agisa n'ikirengagijwe kikaba gishakirwa ibisubizo bya gisirikare kandi hakwiye ibya politike. Perezida Kagame yabwiye bagenzi be ko hari abanyarwanda benshi bahitanywe n'amasasu yavuye i Goma ndetse asezeranya ko hari ikigiye gukorwa. Yagize ati mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twapfushije abantu, habayeho kurasa cyane guturutse mu burasirazuba bwa Kongo i Goma, hapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, hakomereka ababarirwa mu majana. Ibyo mu buryo budashidikanywaho tuzabyitaho nta gushidikanya. Mbere yo kugera kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yari yabanje kugaragaza ko uburyo ibihugu by'amahanga biri kwitwara muri iki kibazo bubabaje. Yatunze agatoki ibihugu nka Afurika y'Epfo bikomeje gukoreshwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. Ati mu minsi 2 ishize kuwa mbere n'uyu munsi mu gitondo kuwa gatatu naganiriye na Perezida wa Afurika y'Epfo wanshatse ngo tuganire kuri iki kibazo kubera uruhare bafite mu burengerazuba bwa Kongo. Ari hariya yigira nk'umuntu uri gukora inshingano zo kubungabunga amahoro kandi afite ingabo zirwana zifatanyije na FDLR ndetse arwana na M23 ku mategeko ya Tshisekedi kubera ko avuga ko aba ari abantu badakwiriye kuba bari muri Kongo ngo baturuka mu Rwanda. Perezida Kagame yashimangiye ko M23 atari abanyarwanda ndetse agaragaza ko mu bihe bitandukanye Tshisekedi ubwo yagiye yemera ko ari abanyekongo. Yagize ati M23 ntabwo ari abanyarwanda, aba ni abanyekongo ndetse igihe kimwe arabyemera ubundi ikindi gihe akavuga ngo murabona ku gice kimwe ni yego ni abanyekongo ariko ikindi gice bakomoka mu Rwanda. Yakomeje agaragaza ko atumva uburyo abayobozi b'ibihugu bemera gukoreshwa muri ubwo buryo. Yongeye agira ati ni gute abayobozi b'ibihugu byacu twemera ko ibi bikomeza kuba iteka ryose ndetse tukemera ko dukwiriye gukoreshwa na Tshisekedi cyangwa undi uwo ari we wese umushyigikiye. Kuwa gatatu tariki 29 Mutarama 2025 Minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo Anje Mutsega yatangaje ko Perezida Cyril Ramaphosa yaganiriye na Perezida Kagame amubwira ko ingabo z'u Rwanda nizikomeza kurwanya ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo bizafatwa nko gutangiza intambara. Ni ingingo nayo Perezida Kagame yagize icyo avugaho muri iyi nama y'abayobozi ba Afurika y'Iburasirazuba. Yagize ati ndetse Afurika y'Epfo ikanatinyuka gutera ubwoba ku bishobora kuba nyuma y'ibyo. Birumvikana dutegereje kubona ibyo bikangisho byabo. Perezida Kagame yavuze ko ibyo Afurika y'Epfo ikangisha yagakwiye kuba yarabikoresheje ikemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC cyangwa mu guhangana nabo irwana nabo muri iyi ntambara. Yagaragaje kandi ko uyu munsi hari ikibazo cy'uko usanga ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byashyizweho mu gukemura ibibazo nta musaruro bitanga kubera ko ababirimo barushije uburemere impamvu yabyo. Ati ibiganiro bya Nairobi byahindutse ibiganiro bya Uhuru, ibiganiro bya Rwanda byabaye nkaho udashobora kuvuga ikintu kidashimisha Perezida Lorenzo.
ibi ntacyo bifasha mu guhangana n'ibibazo bikomeye nk'iki duhanganye nacyo uyu munsi, kubera ko bidashobora gukemurwa birangira dufite ibibazo nk'ibahari aka kanya. Perezida Kagame yashimangiye ko atumva uburyo Tshisekedi akomeje gutsimbarara ku ntambara kandi bimaze kugaragara ko nta musaruro itanga. Yagize ati ntabwo numva ko Tshisekedi akomeza gutekereza ko azakemura ibibazo bifite aho bihuriye n'uburenganzira bwa muntu akoresheje igisirikare, abica, abarasa, azana ingabo ziteguye gufasha nk'iz'u Burundi by'umwihariko. Ntabwo nzi niba ibyo byarafashije mu minsi mike cyangwa ibyumweru bishize bakora ibyo. Yavuze ati ndashaka ko buri kimwe turi kuvuga cyangwa icyo duteganya gukora icyo ari cyo cyose tubanze twumve neza ibiri kuba mu buryo buzima, ubundi dushingiye kuri ibyo dukomeze, wenda dushobora kugira aho tugera. Ariko nidukomeza ibi bintu byo kuratana ibyiza kuri buri umwe no kuba abantu bigira beza ariko bikarangira buri wese aharanira inyungu ze aho guharanira inyungu duhuriyeho nk'abantu bo muri Afurika y'Iburasirazuba, ntabwo mbona ko tuzatanga umusanzu ufatika mu gushaka igisubizo. Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushimangira ko itazigera igirana ibiganiro na M23. Ni ibintu byatumye uyu mutwe wubura imirwano ndetse wigarurira ibindi bice byinshi birimo n'umujyi wa Goma uheruka gufatwa. Nitwa The Fresh, komeza ubane natwe.